أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله الملك العزيز الوهاب الكريم الرحيم التواب مالك يوم الجزاء والحساب غافل الذنب قابل التوب شديد العقاب. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة عن الشبهات والرياء، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله شفيع الغسل في يوم الحساب. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، خصوصا على الإمام أول الصحابة وأفضلهم أمير المؤمنين والمتقين وأبي بكر الصديق المجاور في المنجل والمنبر والمحراب، وعلى الإمام الخمام أعداد أمير المؤمنين وإمام المتقين عمر الفاروق صاحب الشرع والاحتساب، وعلى الإمام الأحلام أمير المؤمنين وإمام المتقين عثمان ذي النورين الزكي جميع التي والكتابة، وعلى الإمام الخمام أرجاغهم أمير المؤمنين والمتقين علي رضي وفي أساد الله الملك الوهاب، وعلى الإمامين الخمامين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكم رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Endi shukr temasini davom etamiz. Biz bir vaqt boshlagandik inshaalloh bir jum'a va'zimizda. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi: "Anishkurli va livalidayka ilayil masir." Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Anishkurli, menga shukr etingiz" deydi. Ham atiyaniga shukr etingiz deydi. Menga qaytashaqsiz deydi. Luqman surasi 14-oyat. Alloh taolo shu oyatda birinchi aytadi Allohga shukr etirga, rahmatlar aytirga. Ikkinchi o'ringa qo'ydi atiyanini. Atiyanini Alloh taolo bir oyatda aytadi, ani bo'yicha aniga sizni deydi, ona qorinda yurtdi deydi, og'riqni olib qayta. Shulay 2 yil emizu deydi Alloh taolo Qur'onda aytadi. Shuning uchun menga shukr etingiz deydi, ham atiyaniga shukr etingiz deydi. Atiyaniga biz nechik shukr etamiz, nechik rahmatli bo'lamiz. Yani biz dünyada bo'lganda, atiyimiz dünyada bo'lganda Allohga hurmat etu. Qur'onda Alloh taolo aytadi, ularga ufta deb aytmau. Qortayg'ach deydi Alloh taolo aytadi. Yeyse ikisi, yeyse birsi qortayg'ach deydi, ulkan yoshga yetgach deydi. Ularga ufta demagiz deydi. Yani 60 yoshgina tugul, munda 80-90 yosh vaqtida qo'shan ular o'rin ustida yotalar. Biz majbur bo'lamiz shu atiyanini qarorga. Shu vaqtda ularga ufta deb aytma deb aytadi Alloh taolo. Chunki ona kishisi bizning ona qorinda yurtdi, og'riqni olib qaytdi, 2 yil emizdi, bizning uchun umr bo'yi qayg'urdi. Onları bola o'sgach 16-18 yosh bo'lgach atiyanini ranjitsa, ili ko'proq da bo'lsa ranjitsa, u vaqtda atiyani rizo bo'lmay, atiyani rizo bo'lmasa Alloh taologa rizo bo'lmay. U vaqtda atiyaniga shukr etmagan bo'lgan, Alloh taologa shukr etmagan bo'lgan. Alloh taolo aytadi: "Fabtaghu indallohi rizqa wa'buduhu washkuru lahu." Alloh taolo qo'shanda rizqlarni izlagiz deyə, ona ibodat qiling'iz deyə, ham ona shukr etingiz deyə. Alloh taolo rizqlarni izlagiz deyə. Alloh qo'shanda. Ya'ni rizq bizga ko'ramiz. Alloh taolo bizga rizqni beradi sabab orqali. Ishga bora kerak, ishlarga kerak, onda bizga zarfata beradilar, rizq bizga keladi. Shu rizqni biz topdik deb ayta olmaymiz, bizga uni Alloh berdi. Alloh berdi bizga nesa orqali? Shu ten orqali. Ko'zlarni Alloh taolo bizga berdi, quloqlarni Alloh taolo bizga berdi, yurakni Alloh taolo bizga berdi. Oyoqlar, qo'llar, nasab bilan biz kasb etamiz, mana butunsi Alloh berdi. Shuning uchun birinchi shartda biz Allohga rahmatli bo'lib tiyish. Allohga shukr etirga tiyish. Alloh taolo birgina virus qana jibarsa,
Biz bir нәрсә эшли алмыйбыз. Эшкә дә бара алмыйбыз, бернинди эшне дә эшли алмыйбыз. Шуның өчен без ризык табабыз икән, беренче без Аллаһка шөкер итәргә кирәк. Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылыгыз ди, һәм шөкер итегез ди. Бу әмер формасында килә. Әл-Анкабут сүрәсе 17 аятта Аллаһ Тәгалә әйтә. Гыйбадәт кылырга да куша. Монда 5 вакыт намаз, Рамазан айында ураза тоту, мөмкинчелек булса хаҗ кылу, бай булсаң закатын түләү. Вашкуру лаху, һәм шөкер итегез ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Шулай ук бер аятта Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва кадалика нусаррифу ал-аят лиқауми яшкурун." Шулай ук без аятларны анатабыз ди. Кем шөкер итә ди? Шөкер итә торган кавымнарга без аятларны анатабыз ди. Шулай ук Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва разакакум минат-таййибати лааллакум ташкурун." Аллаһ Тәгалә сезгә разакакум минат-таййибат ризыклар бирде ди сезгә ди. Бәлки сез шөкер итәрсез ди, Аллаһ Тәгалә әйтә. Әл-Анфал сурасы 26 аят. Шулай ук Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу васыят итеп калдырды, үзенең сахабасына әйтте: "Я Мугаз." Мугаз була бер сахаба. "Валлаһи инни ла ухиббука." Дөрестә мин сине Аллаһ ризалыгы өчен яратам ди. Менә Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу безне өйрәтә нинди сүзләр әйтергә. Без мәчеткә йөрибез, намазлар укыйбыз. Без бер-беребезне Аллаһ ризалыгы өчен яратырга тиеш. Валлаһи инни ла ухиббука. Валлаһи мин сине Аллаһ ризалыгы өчен яратам ди. Аусика я Мугаз, мин сиңа шуның өчен васыят итеп кылам ди. Ла тадаханна фи дубри кулли салатин. Һәм онытма ди, намаздан соң шундый сүзләр әйтергә. Бу дуга. Аллаһумма агынни ала зикрика ва шукрика ва хусни гибадатик. Раваху Абу Дауд. Аллаһумма агынни ала зикрик. Бу дуга, я Раббыбыз Аллаһ, миңа сине зикр итәргә ярдәм ит, сине искә төшерергә ярдәм ит. Ва шукрика, сиңа шөкер итәргә ярдәм ит. Ва хусни гибадатик, һәм шулай ук яхшы итеп гыйбадат кылырга, сиңа гыйбадат кылырга ярдәм ит. Менә бу дуга намазда да моны укысаң була, ат-тахиятта утырганда, ат-тахият мәсалат укыганнан соң, намаз укыганнан соң да шушы дуганы укысаң була. Аллаһумма агынни ала зикрика ва шукрика ва хусни гибадатик. Раббыбыз Аллаһ, миңа сине зикр итәргә ярдәм ит, сиңа шөкер итәргә ярдәм ит, сиңа яхшы итеп гыйбадат кылырга ярдәм ит дип Аллаһтан дуга сорыйбыз. Менә Аллаһ ярдәм бирмәсә безгә, аңа шөкер итәргә, без аңа шөкер итә алмыйбыз икән. Шуның өчен без Аллаһ Тәгаләдән ярдәм сорыйбыз. Я Раббым, миңа ярдәм бир, сине шөкер итәргә дип. Шулай ук шушында язылган: "Ни'амуллаһи бишурки мин афдали адгияти." Шөкер итү самый яхшы дугалардан булып санала ди. Якулу Шейхул Ислам ибн Таймия. Шундый бер зур галим булган Ибн Таймия. Ул шейх булган инде, ул шундый сүзләр язып калдырган китабында. Ул инде күптән яшәгән бер галим. Ул нәрсә дип әйткән: "Тәәммәлту афдалу дугаи файда хуа." Мин шушы дуганы уйлап тордым ди. Дуга буенча уйланып фикерләндем ди. Аллаһумма агыни ала зикрик ва шукр ва хусни гибадатик. Шушы дуга буенча мин уйладым ди, фикерләдем ди. Ва ахли шукрикум al-mukhtasuna bayna ibadihi wa hum alladhina la yatanazazuna 'inda al-fitan. ومن ينقلب على عقبيه فلا يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Аллаһ Тәгалә әйтте: Кемдә кем диннән баш тарта икән ди, Аллаһ Тәгаләгә бу зыян китерми ди. Кем وسيجزي الله الشاكرين, кем шөкер итә икән, Аллаһ та шушы шөкер итүчеләрне ди үзенең җәзасын, үзенең әҗерләрен бирер ди. Yani əgər də biz Allah Teala'ya şükür etsək, Allah Teala özünün əcirlərini birə икән. Şulay Qur'an-ı Kerimdə Allah Teala aytır, İblis də, malğun da şuшы şükür işigindən kirə ala икән.
İblis etken ثُمَّ لَأَتِيَنَّكُمْ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيكُمْ وَمِنْ خَلْفِكُمْ وَعَنْ أَيْمَانِكُمْ وَعَنْ شَمَائِلِكُمْ وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَكُمْ شَاكِرِينَ. İblis etken Allah Teala'ga min onlarga aldan da kilermen, ortan da kilermen, un yaktan da kilermen, sol yaktan da kilermen. Sen tabırsın diye köp kişilerine diye sana şükür etmevinde diye. Al-A'raf suresi 10. ayette Allah Teala aytadi. Mına şeytan da şuşu işik artkılı kireyken şükür. Eğer kişi Allah Teala'ga tabınmay, ol Allah'a şükür etmey. Ol til bilen şükür etmey, ol yürek bilen de şükür etmey, ol ten bilen de şükür etmey. Şeytan şuşu kişini kile aldan da, ortadan da, kile un yaktan da, sol yaktan da azdıra şeytan şuşu kişini. Köp kişiler şükür etmevde tabarsın diye. Mına eğer biz olsa hatta özümüzün avlını neşeme kişi Allah Teala şükür eder. Mesela yurtqa kirdi ekan, özünü yurtuna salıp şükür etemi Allah Teala'ga. Ili min buldurdım deb aytami. Allah Teala tilemese sen buldura olmaysan. Yana mashina olaykan Allah Teala'ga şükür etemi şunun bilan. Allah Teala'ga rahmatlar aytami. Sadaqasını berami, ili masjidga kelib secde kılıp ketami, ili namazga bosami. Yo'q şu Allah Teala'ga şükür eti yo'q. Allah Teala'ni tonu da yo'q, Allah Teala'ga şükür eti de yo'q. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e qarayık ol neçe şükür etken. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tünü boyu namaz okuda bolgan ekan. Tünü boyu namaz okuda bolgan, anar aytganda nişep sen özüңне şulay şilendiresin diye. Senin bitini Allah Teala gafu etken bütün günahlarını, senin bitini Allah Teala seni icmaq bilen oja va'da kılgan dünyada ok. Ağına sadib etken, efela akun gabdan şukura. Min şükür ete turan kul bulara tiyiş tugul meni deyip şunday sıra bergen olarga. Mine Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şunlar biz qarayıp biz ondan örnek olarga tiyiş. O yeş şükür etken, o namazlarda bulup namazlarda şükür etken Allah subhanahu teala'ga. وَمَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِغَضَبِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاَمَنْتُمْ. Eğer de kişiler şükür etseler, Allah Teala deyip aytadi, eğer de onlar şükür etseler diye men onlarni azaplamayım diye. Buna Allah Teala şu kişini azaplamayı dünyada o azaplamayı, ahirette de azaplamayı. Eğer de kişi Allah Teala'ga şükür eteyken. İnne arsalna aleyhim hasiba illa ala Luta. Allah Teala aytadi, biz onlarga diye uragan toshlar bilan jiberdik diye. İlla meger Lut'tan başka Haman'ın gailesinden başka diye. Necceynahum bis sahar. Biz onu diye irten bilen onu kutkardık diye. Gazaptan. Nimeten min indine. Bizden o nimet buldu diye. Ketelike neczi min şakir. Şularak biz şükür etüşlerine diye şunda yok onlarga rahmet aytamiz diye. Şükür ceza beremiz diye. Yani şu ayetga qarayık Muhammed Allah Teala ayta. Allah Teala Lut peygamberiga gazap jibere. Lut peygamberini bilemiz, onlar iratlar bilan birge yıklaganlar. Allah Teala şu günah sebepli zor gazap jibere. Ham kutkara şu gazaptan Lut'ni peygamberini, Haman'ı, onun gailesin. Ne sebeple? Çünkü o şükür ettiği şey buldu diye. Mesela любой жерде, авылда буламы, ham başka жерден буламы. Eğer de şükür etüşü bulayken, uragan kileyken, Allah Teala'dan birinci gazap, başka halklara, başka kişilerge tiyergen mojut, şükür etüşlerge Allah Teala soklarga mojut. Şunun için şükür etüşlerini Allah Teala gazaptan soklayken dünyada ok, ham ahirette ok inşallah. Subhaneke ve bihamdik eşhedü ve la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk ve semi'ud du'a. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على نبيه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد ما صلى وسلم
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام وصل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى آخر طاعتك أجمعين من آخر السماوات والأرضين وارحمنا واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم الخلفاء الراشدين أمراء المدينة الذين قضوا بالحق وكانوا يعدلون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ومنزل البركات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العلي العظيم الحي القيوم يذكركم واشكروه يزيدكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله تبارك وتعالى أعلى وأول وعز وجل وأعلى وأتم أكبر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقيموا الصلاة.